Dobar dan šestaši, evo ponovno se družimo na ovaj način. Danas ćemo nešto govoriti o tome kako ćemo mi unutar našega teksta kojeg ćemo kucati u Word staviti neke grafičke oblike, poput umetnuti sliku, umetnuti neki grafički oblik. Znači da bismo to demonstrirali, prvo trebamo imati napisan tekst. Mi možemo sada kucati tekst, ali to bi nam sada oduzelo dosta vremena. A stoga ćemo sad iskoristiti da vas naučimo kako tekst kopirati sa jednog mjesta i ostaviti ga na drugo mjesto. Evo, ja sam za potrebe ovoga videa odlučio pokazati vam kako ću kopirati neki tekst sa interneta. Evo, tu imam pokrenut internet i ovdje imamo jedan naslov. Zbog situacije s Modrićem Real ne želi vratiti Ronalda. Evo, sad ćemo mi imati, pretpostavljam, ovdje neki tekst. Gledajte sada. Evo ga, dovoljno. Vidite, ovdje počinje taj tekst. I mi ćemo sada taj tekst označiti. Kliknemo ovdje na početak, držimo pritisnutu tipku miša, vučemo miš, ali stalno je pritisnuta lijeva tipka miša. I evo ga, recimo da smo označili taj tekst. Sada je tekst označen. To znači da ćemo s ovim tekstom nešto raditi. Čim smo tekst označili, znači nešto želimo raditi sa ovim tekstom. Kliknemo desnom tipkom miša, onom tipkom miša kojom rijetko radimo, i kažemo kopiraj ovaj tekst. I sada je ovaj tekst zapamćen u radnoj memoriji. Sad se mi vratimo na onaj program Word. Evo ga. I sada mi želimo onaj tekst koji smo kopirali s interneta ovdje zalijepiti. Kliknemo desnom tipkom miša. I zalijepi. Vidite ovdje mogućnosti lijepljenja. Znači tu imamo mogućnost lijepljenja. Evo mi ćemo to zalijepiti. Evo, zalijepili smo. To je onaj tekst što smo imali tamo na internetu, sada imamo ovdje. Sada mi možemo raditi sa ovim tekstom što god želimo. Evo za minut, dva mi ćemo ponoviti ono što smo ukratko prošli puta radili. Mi sad možemo označiti ovdje gdje piše Juventus. Kliknemo ispred, držimo pritisnutu tipku miša, vučemo desno. Označili smo. I sada kažemo polazno. Tu su nam oni alati koji koristimo i kažemo podebljat ćemo to. Možemo nakositi, možemo taj tekst podcrtati. Vidimo sada ovo što piše Juventusa da je tekst i podebljan, i nakošen, i podcrtan. U redu. Idemo sada ovo označiti španjolska marka. Evo ga, označili smo. I sada kažemo da će taj tekst koji je kucan biti crvene boje, a da će njegova veličina biti 20. Evo malo smo oblikovali, znači naš tekst. Naš tekst je u biti najlakše oblikovati ako ga napišemo, ne gledajući uopće oblikovanje, a onda kad smo napisali ga, onda pojedine dijelove kao što je ovaj odlomak, evo recimo, onda oblikujemo onako kako mi želimo. To znači možemo sad ovaj odlomak kojeg smo oblikovali reći, nek nam ova vrsta slova bude nešto drugčija. Evo ga. Ta vrsta slova, neka veličina bude 20 i oblikovali smo taj odlomak. Znači sve ovo o čemu smo do sad pričali, radili smo prošli put. A sada ćemo malo raditi kako ćemo mi unutar ovoga teksta ubaciti neku sliku. Recimo da ovdje poslije Portugalca želimo ubaciti neku sliku. Bilo bi najbolje ubaciti možda sliku Ronalda. Ok, ali možemo ubaciti bilo koju sliku za potrebe ovoga videa. I sad mi kažemo u redu. Evo ga, ovdje gdje je pokazivač, tu ćemo umetnuti sliku.
Ponavljam, umetnuti sliku. Gdje bi onda bile naredbe za umetnuti sliku? Pogledajte gore izbornike i ovdje imate izbornik umetanje. Kliknemo. Što mi želimo umetnuti? Da li tablicu? Još uvijek ne, ali sliku da. Umetnite sliku sa svoga računala. I sada ćemo klikli. Umetniti sliku sa našega računala. Sad nas on pita daj mi sliku s našega računala. Da vidimo gdje imamo neke slike. Evo ovdje ima slika naše škole u Neumu. Evo zapravo igralište ćemo, obzirom da je tema sport, onda ćemo radije igralište ispred naše škole. Označili smo sliku igralište i kažemo umetni. I sačekajmo malo. Evo. U naš tekst umetnuta je slika nogometnog igrališta ispred naše škole. I vidite, ta slika je označena. Sada kada je označena, mi možemo tu sliku mijenjati njezinu veličinu. Vidimo, imamo ovaj hvatač. Ako uzmemo ovaj hvatač, znači sliku smanjujemo. Vidimo, smanjujemo njezinu širinu. Ako uzmemo ovaj gore hvatač, smanjivamo njezinu visinu. Ako uzmemo ovaj hvatač, proporcionalno smanjujemo i visinu i širinu. Dobro, idemo dalje. Označili smo sliku. Ajmo kliknuti desnom tipkom miša na ovoj slici. Kada kliknemo desnom tipkom miša na ovu sliku, pojavi nam se jedan izbornik gdje mi želimo nešto raditi sa ovom slikom. Možda izrezati ili kopirati ili spremiti sliku, promijeniti sliku. Ne želimo uopće ništa od toga, ali želimo ovdje raditi nešto što se zove prelamanje teksta. Ovdje mi govorimo kako želimo da naš tekst bude u odnosu na sliku. Da li tekst možda pisati preko slike ili ne, znači sada ćemo to vidjeti. Ali da bi bolje vidjeli sve to, smanjit ćemo ovu sliku da bude takvog nekog oblika da se može pisati i pored slike. Evo sada ćemo vidjeti prelamanje teksta. To nam je najbitnije. Evo gledajte sad. Ako kažemo kvadrat, pogledajte sada. Što smo mi uradili? Da se okolo naše slike može nalaziti tekst. Ali ako mi kažemo prelamanje teksta, pa kažemo ovo. Vidite ovu ikonu da je nekakav oblik, a iznad su nekakve crtice, ispod crtice. To znači da tekst može biti iznad i ispod. A ne može biti okolo slike. Kada može biti okolo slike? Kada je kvadrat ili kada odaberemo ovu opciju zbijeno. Znači tada će nam biti tekst okolo slike. Dalje. Možemo reći da je ovdje slika iza teksta. Vidimo, u biti naš je tekst prekrio sada ovu nekakvu zamišljenu sliku. Idemo dalje. Slika je ispred teksta. Pogledajte sada. Slika je prekrila neki dio teksta. Vidite kako mi pomičemo ovu sliku, da je u biti tekst skriven. I taj tekst ne možemo vidjeti. Da li je ovo dobro? Pa naravno da nije. Znači, ako ne vidimo tekst, dio teksta je skriven iza slike. Ali to možemo znači promijeniti da izaberemo drugu opciju nama pogodniju. Pogledajte sada. Vidite? Ovo nam znači ne odgovara nikako, ali možemo ovo. Evo vidite, sada je tekst oko slike. Vidite, sada piše njihov stav je da bi talijanski prvak mogao prodati igrača koji godišnje prima 31 milion eura. Vidite sad, kako mi pomjeramo veličinu slike, vidite da ovaj naš tekst prati
tu sliku. Sad ja ovu sliku mogu premjestiti gdje god želim. Vidite kako moj tekst bježi od slike. Prilagođava se tekst slici. U redu. A pogledajmo sada. Ako odaberemo onu opciju koju smo imali na početku, ovu, vidite, tekst nam je iznad slike ili ispod slike. U redu. Mi smo sad radili sa umetanjem teksta, umetanjem slike, pardon. Ali osim umetanja slike mi možemo umetnuti nekakve postojeće oblike koje već imamo, koji su nam došli sa instalacijom ovoga programa. Evo, na primjer, smajlića ili dole zvijezdu, ili transparente, ili strelicu. Dobro, evo, ubacit ćemo nekog smajlića. Zapravo, ubacili smo neko srce, nema veze. Evo, srce smo ubacili. Sada, znači, primijetite da slika ovoga srca je prekrila naš tekst. A da li baš to želimo, to ne bi bilo ni u nijednom slučaju zgodno. Stoga, slično kao i kod slike, označimo i kažemo prelamanje teksta. I mi kažemo, aha, vidite sad da li želimo ovako. I sada mi kako pomičemo naše srce, tekst se pomiče okolo srca. Vidite da nema nikakve razlike između oblikovanja slike i oblikovanja nekog grafičkog oblika. Znači, glavno oblikovanje kod slike, odnosno grafičkog oblika, jeste da podesimo prelamanje teksta u odnosu na sliku. Da li želimo da tekst bude ispod, da bude u obliku kvadrata, da tekst znači bude okolo slike, da tekst bude zbijen oko slike. Znači, na vama je da odaberete. Da li možda želite sliku ispred teksta, što nije baš pametno, jer tada ne vidimo tekst. Evo, ostavit ćemo ovaj oblik. Evo, mi smo danas radili, znači, umetanje slika, umetanje grafičkih oblika i to bi bilo to za današnju lekciju i čujemo se neke druge prilike.